Beograd i Virovitica bili su gradovi domaćini prvog svetskog prvenstva za rukometašice. Do tada se igrao veliki rukomet Hazena na fudbalskom igralištu, a od ženskih klubova u našoj zemlji najaktivniji su bili Spartak iz Subotice, Železničar iz Beograda i dva zagrebačka kluba Lokomotiva i Trešnjevka. Većina reprezentativki iz tog doba bile su iz tih klubova. Selektor prve ženske reprezentacije Jugoslavije bio je Marijan Flander iz Zagreba. On je izabrao 14 rukometašica, od kojih su se mnoge bavile i drugim sportovima, najviše atletikom, gimnastikom i tenisom. Najpoznatije ime svakako je bila golman, pokojna Jelena Genčić, kasnije šampionka u tenisu i jedan od najpriznatijih trenera u našoj teniskoj istoriji. Uz nju na svetskom prvenstvu igrale su kapiten Nada Vučković, Magda Hegediš, Ana Evetović, Ladislava Horak, Vukosava Lukin, Neda Rukavina, Nevenka Ljubić, Vlasta Nikler, Branka Mihalić, Marija Sabljak, Ankica Ostrun, Erika Tot i Katarina Tičić. Prvenstvo je trajalo od 13. do 20. jula. Učestvovalo je 9 reprezentacija: Jugoslavija, Zapadna Nemačka, Mađarska, Čehoslovačka, Danska, Poljska, Austrija, Švedska i Rumunija. U grupi C u prvom kolu Jugoslavija je pobedila Poljsku 11-3 i Zapadnu Nemačku u drugom kolu 7-6. U drugoj fazi takmičenja izgubili smo od Mađarske 15-9 i pobedili Dansku 10-7. Tako je Jugoslavija zauzela drugo mesto u grupi i igrala meč za bronzanu medalju. Pobeda nad Zapadnom Nemačkom 9-6 donela je ovoj generaciji pionira našeg ženskog rukometa bronzano odličje. Zlato je pripalo Čehoslovačkoj, koja je u finalu pobedila Mađarsku sa 7-1. Ono što je bilo posebno zanimljivo je činjenica da je naša reprezentacija svoje utakmice igrala na otvorenom terenu beogradskog Tašmajdana.